Yes. Mbahaye ikaze cyane kuri YouTube channel nshya ya Derrick Castor. Channel igiye kuzajya ibagezaho amakuru ku bintu bitandukanye harimo ubuzima, beauty and style, wedding, relationship, uko wakwiteza imbere n'ibindi bitandukanye. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe na notification bell, ubundi tukimanukira tumeze neza cyane. Ubu rero ngiye kubagezaho impamvu 10 zituma abantu bapfa mu gihe basinziriye. Uhise ugira ubwoba? Nanjye nuko. Reka nongere mbaha ikaze. Gusinzira bikemura byinshi, ariko nubwo abenshi mutabizi bigira n'izindi ngaruka mbi zidakundwa kuvugwaho. Ibitotsi bitugirira akamaro ko kuruhura umubiri n'ubwonko, ariko ku rundi ruhande bifite n'ingaruka mbi harimo n'urupfu. Hari abantu benshi bapfira mu bitotsi kuruta abo bumva bishwe n'izindi ndwara zitandukanye. Bamwe muri aba baba bafite indwara bataba baha agaciro cyane zikabahitana mu gihe baryamye. Twifashishije ubushakashatsi butandukanye tugiye kubabwira impamvu 10 zishobora gutera umuntu apfira mu bitotsi. Dutangiye n'impamvu ya mbere ni uguhagarara k'umutima. Uku guhagarara k'umutima guterwa n'imwe mu ndwara ifata umutima bita sinoatrial node. Bibi y'imikorere y'umutima itari gukora neza. Rimwe na rimwe iyo iyo ndwara yagufashe iguhitana mu minota mike cyane. Ushobora kwita wibaza uti iyi ndwara yicite? Wibajije neza cyane. Iyi ndwara itangira igabanya uburyo amaraso atembera mu bwonko. Uzi igiteye ubwoba kurusha ibindi? Si uko bitaba gusa mu gihe umuntu aryamye, ahubwo 1/2 cy'ibi bikunze kuba cyane iyo umutima uhagaze. Indwara ya kabiri ni uburozi buterwa na monoxide de carbone. Monoxide de carbone izwi mu mpine nka CO. Ni imyuka idafite ibara n'impumuro, ikaba ishobora guteza urupfu kuko izwiho kwangiza cyane ibihaha iyo umuntu ayihumetse. Tuyibona cyane mu mwotsi w'imodoka ziruka, imbabura, ibyokezo, ahantu hibasiwe n'inkongi z'umuriro, ahabikwa gaze, amatanura n'ahandi. Ikiza nuko bidakunze kuba keretse iyo igitera iyi monoxide kiri gukoreshwa. Ushobora kwibaza uti iyi monoxide de carbone yo yicite? Iyo umwuka wayo wuzuye mu gace umuntu arimo, guhumeka uyu mwuka biba bimeze nk'uburozi. Iyo umaze guhumeka uyu mwuka cyane wuzuye mu mubiri, umaze kuba mwinshi mu bihaha, biba birangiye. Uba ushobora gupfa. Niyo ugize amahirwe ukabasha kubyuka, ubyukana imbaraga nke cyane, umutwe ukurya, unababara mu gifu. Iyo rero uhumetse usinziriye, abenshi bapfa nta bundi bubabare cyangwa ikimenyetso cy'indi ndwara ibahitanye kigaragaye. 3. Gufatwa n'umutima tuzi nka heart attack. Iyi nayo ishobora kugufata usinziriye. Gusa nk'icyo twakwita nk'ikiza cy'indwara ni uko ibanza kugaragaza ibimenyetso mbere y'uko igira uwo yica. Iyi ndwara iterwa no guhagarara ko gutembera kw'amaraso mu mubiri. Ibi bigatuma habaho kuziba kw'imitsi. Yica rero iyo uduce tugize ingingo z'umutima twangiritse, umutima nuba ugifite ubushobozi buhagije bwo kohereza amaraso mu zindi ngingo zisigaye z'umubiri. Ibi binaniza umutima cyane, bikaba byanateza urupfu iyo umuntu atabashije guhita yitabwaho byihuse. Impamvu abenshi indwara bahita niyo baryamye nuko batabasha kubona ubutabazi bwihuse, akaba ari nacyo giteye ubwoba. Twagiye ku ndwara ya 4 ni uguhumeka nabi. Ibi biba iyo ubwonko butabasha kohereza neza sinyale zifasha imitsi idufasha guhumeka neza mu gihe turyamye. Bikaba biterwa nuko umutsi ujyana amakuru ku bwonko ukorana n'uruti rw'umugongo uba ufite ikibazo. Iyo yo yicite, akenshi ibi biba iyo uburyo bwo guhumeka bumeze nabi cyane. Aho umwuka mwiza wo guhumeka uzwi nka oxygene uragabanuka ugereranyije n'uw'umubiri ukeneye. Rero iyo ubwonko butakibasha kwakira umwuka mwiza bishobora guteza urupfu. Twagiye ku ndwara ya 5 ni indwara y'urupfu rutunguranye. Ibi byatangiye kugaragara mu mwaka w'1917. Guhera ubwo byatangiye gutera abantu benshi ubwoba, habe mu nyandiko z'ibitabo ndetse n'inkuru zasohokaga kuri internet. Muri Philippines iyi ndwara bayitaga Bangugot. Muri Hawaii bakayita icyorezo cy'inzozi cyangwa se dreams disease mu rurimi rw'icyongereza. Igitera iyi ndwara mu by'ukuri ntikiramenyekana, ariko uburyo yica ni bumwe.
kuko utitaye ko umuntu akiri muto cyangwa se yari afite ubuzima bwiza ikwica nta mpamvu. Ese iyi ndwara wahita wibaza uburyo yica? Abahanga mu buvuzi bavuga ko batazi igitera iyi ndwara, ariko ko ikunze kugaragara cyane mu bice by'amajyepfo y'umugabane wa Aziya. Gusa abashakashatsi bakeka ko iterwa no gukora nabi kwa zimwe mu ngingo z'imikaya y'umutima. Twagiye ku ndwara ya 6. Iyi ndwara ni ukuvura kw'amaraso ajya mu bwonko. Iyi ndwara iterwa n'uko imiyoboro ijyana amaraso itayageza aho agomba kugera bitewe n'uko amaraso aba yabaye utubumbe. Iyo igufashe kuva kw'amaraso biba mu masegonda make. Amaraso atera kwangirika k'utunyangingo duto tuzengurutse ubwonko, bikaba byanatera umuvuduko w'amaraso imbere mu gikanka. Iyo uwo muvuduko ubaye mwinshi biteza urupfu. Twagiye ku mpamvu ya 7. Ni virusi yitwa enterovirus D68 cyangwa se EVD68. Iyi virusi yagaragaye bwa mbere mu 1962, yongera kugaruka muri 2014. Muri mwaka wa 2014 nibwo hagaragaye umubare munini w'abayanduye, bituma abashakashatsi bibaza niba iyi virusi yarakwirakwiye ubwo yazaga mu 1962 ariko ntibabimenye. Ikintu giteye ubwoba kuri iyi virusi ni uko iteza ibibazo by'ubuhumekero ariko nta kimenyetso na kimwe yigeze igaragaza. Abaganga bakaba baragaragaje ko iki cyorezo gifite ingufu cyane kurusha Ebola mu bice byose by'isi. Ese iyi virusi yica ite? Iyi virusi iteza ibibazo bikomeye ku gice cy'ubuhumekero, kirangwa no mu ijwi riri hejuru rimeze nko guhirita iyo umuntu ayirwaye, bikaba ikimenyetso simusiga cy'uko yagufashe. Ibi bijyana kandi no gucika intege k'umubiri wose, kubabara urutirigongo, ari nabyo biteye ubwoba cyane kurusha guhirita. Twagiye ku ndwara ya 8. Ni ugukorwa n'amacandwe cyangwa se kunywa ikintu kikagukora mu muhogo. Abenshi tuzi ko amazi yica ari amazi menshi nk'ay'ikidendezi cyangwa se imigezi cyangwa se ibiyaga nk'iyo umuntu arohamye, ariko burya nayo tumira dukoresheje umunwa wacu ari twe twabigizemo uruhare nayo ashobora kutwica. Ibi biba iyo umuntu amize amacandwe cyangwa se amazi agahagama mu muhogo, kuyagarura bikanga, yewe no kuyasunika ngo amanuke nabyo bikanga. Kubw'amahirwe make akaba yahitira mu muyoboro ujyana umwuka mu bihaha. Igiteye ubwoba nuko biteza ikibazo cyane cyo guhumeka uko iminota igenda yicuma. Nyuma y'igihe runaka nta kindi bitera usibye kugwa igihumura ubundi ukitaba yaguhanze. Gusa iyi ndwara nikunze guhitana benshi, ariko irakubangamira cyane ku buryo bukabije iyo uri guhumeka. Twagiye ku ndwara ya 9. Ni ubundi bwoko bw'indwara y'umutima bita widow maker heart attack. Ntabwo bwenda gusa na bwa muri twababwiye kare bwo hejuru bwo gufatwa n'umutima bizwi nka heart attack gusa, kuko iyi ngiyi yitwa widow maker heart attack. Aho bitandukaniye nuko bwo bwihariye mu guhitana byihuse uwabwanduye cyangwa se uwo bwafashe. Bukaba buterwa no kuziba kw'imiyoboro ijyana cyangwa se ivana amaraso mu mutima iyajyana mu bice bitandukanye by'umubiri. 100% ry'abantu bafatwa n'indwara bahita bapfa niyo babona ubuvuzi bwihuse bate. Bivuze ko iyo igufashe nta kindi kiba gisigaye kitari ugupfa. Ese yo yica ite? Iyo imiyoboro ijyana amaraso ihagaze nta kindi ikora usibye guturitsa imikaya y'amaraso. Iyo umaze kwangirika nta kindi kiba gisigaye uretse kukwica. Twagiye ku ndwara ya nyuma ari nayo ya 10. Ni ukugira ibibazo by'ubuhumekero mu gihe uryamye, bizwi nka obstructive sleep apnea mu rurimi rw'Icyongereza. Ubu buryo buterwa n'ingingo zifunga inzira z'ubuhumekero, bikaba biterwa no gukweduka kw'imikaya yo mu muhogo, imikaya n'utugingo duto tw'ururimi ndetse no mu gisenge cy'akanwa. Kugeza ubu havugwa ko abantu bagera kuri 8 miliyoni bamaze guhura n'iki kibazo. Gusa abagera kuri 80% nibo bamenye ko bafite iyi ndwara, abandi bo ntibabizi. Ushobora kwita wibaza ati yo yica ite? Uwafashwe n'indwara agaragaraho ibimenyetso byo guhumeka nabi kandi abafite riske nyinshi zo kuba yarwara umutima, stroke, gufatwa n'umutima bizwi nka heart attack n'izindi ndwara zifite aho zihurira n'umutima. Ibi bituma rero iyi ndwara igufasha uryamye utabasha kubyuka uri muzima. Nsoza reka mbashimire ko twabanye, ariko mbashishikariza gukanda subscribe na notification bell kuko tubafite ibyiza byinshi. Naho utaha mugira amahoro.